Пап, переключи на стрёмную музыку. Учи пока татарский. Неделю тут будешь. Не выучишь, еще неделю будешь. Мен бұл қара әлей бір. Праваға оқырға yazылдым. Машинаны қайнавасың. Сенің етіңде велосипедтан үйрету келмесін. Ты получше наказание не мог придумать? И вообще, это ты виноват, что я татарский не знаю. Надо было меня в татарскую школу отдавать, а не в английскую. Мен татарша білем, қызым. Менің білен әтияне татарша сөйлешті. Сенің білен де сөйлешір. Жоқ енді, мен авитынан қарадым, короче. Девятка, 40 мыңға, но только 84 жылғы. Сенің етіңде 84-ші елғы бе. Да что я в этой деревне буду делать? Тут даже интернета нету. Воздухом дышать. О, қара не крутой тачка, Көрші ауылға қой товары бар. Клуб мүдірі Тахирам Алаев. Клубқа ремонтны шоу жасаттырды. Привет! Привет. Колхозники! Та-ра-та, та-ра, та-ра-та, та-та, та-ра-та, та-ра, та-ра-та, та-та. Ты что творишь? Татарский учу. Bir kızını gördüm de yarattım, yılmayıp üzüme qarattım. Ana 14 yaş, mına 17, gözüme qarab yaratam dedi. Mına nişlerge aytığızı dostlar, yigitler halin anlıyımı kızlar. Hislerim benim sürüldü indi, gelir mi mına yanadan nazlar. Mına nişlerge aytığızı dostlar, yigitler halin anlıyımı kızlar. Hislerim benim sürüldü indi, gelir mi mına yanadan nazlar. Классно. Шеп. Червяк. Шел сен. Тимофей Джекичан. Стрёмно. Сәлеме. А привет? Сәлем. Стрёмно, Селеме. А ты мне нравишься? Bir kızını gördüm de yarattım, ana oylap günler uzattım. O hislerimde oynagan benim, gözüme qarab bıçaklap inem. Mına nişlerge aytığızı dostlar, yigitler halin anlıyımı kızlar. Hislerim benim sürüldü indi, gelir mi mına yanadan nazlar. Mına nişlerge aytığızı dostlar, yigitler halin anlıyımı kızlar. Hislerim benim sürüldü indi, gelir mi mına yanadan nazlar. Кая барасың? Озанға? Ага. Укырға кіресің, что ли? Жоқ енді, қыз yanına. Сюрприз. Сюрприз. Неше яшсың қызыңа? Қызға 14, Ага. Сиңа? меңа 17. Хо-хо-хо, брата. Ей, әлі сенің тұрмышыңда көпні қызлар болар, білесің ме? Кім айтты дейсәләр? Марат Яруллин айтты дейерсің. Кімсің ол? Ну чё, выучила свой татарский в деревне? Что надо, то знаю. Пойдем завтра кофе пить. Нет. Почему? Ты Селеме. Что?